Danas je s nama direktor turnira Toni Dujmenović. Toni, dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas na trećem izdanju Falkensteiner Punta Scala Challengera Zadar Open, ovdje u Falkensteiner Punta Scala Resortu. Toni, recite nam kako ste zadovoljni do sada sa turnirom? Evo, rekao bi da je turnir na jednom izvrsnom putu, izvrsna kvaliteta turnira. Prezadovoljan sam dosadašnjim tijekom. Još je danas finalni dan, finale singla u 12 sati između Sebastiana Ofnera i Alessandra Genezija. Biće jedan veoma dobar i izjednačen meč. A što se tiče cijeloga tjedna, organizacija na vrhunskom i zavidnom nivou, svakako smatram da ima nekih stvari, sitnica koje možemo podići za sljedeću godinu, ali do sada i povratna informacija samih igrača i organizacijskog tima i ATP tour menadžera je stvarno na vrhunskom nivou, tako da jako zadovoljan svakako. Baš sam kroz razgovor sa igračima sam primijetila da su svi oduševljeni napretkom turnira iz godine u godinu. Pa se evo pitamo, koja je tajna vašeg uspjeha? Pa gledajte, tajna uspjeha. Predanost i rad, svakako. Da, dobio sam ja tako, jako puno sam dobio informacija i feedback od igrača da je turnir porastao u svim aspektima i meni je svakako drago. A gledajte, cijela organizacija, skup ljudi, koordinacija svega toga na jednom dobrom nivou, to je, ajmo reći, tajna uspjeha cijelog ovog projekta. Možete li nam reći koliko je zapravo vremena i truda potrebno za organizaciju ovako velikog događaja? I tko vam pomaže u tome? Pa svakako to je jedan cjelogodišnji projekt, znači koji je jako intenzivan, zahtjevan i izazovan, ali nada se sa velikim zadovoljstvom ga odrađujemo. Kako bih rekao, znači nije to znači samo taj cijela godina, mislim, ajmo reći zadnje 2 mjeseca prije samoga turnira, to postaje stvarno intenzivno, malo stresno, ali pozitivni stres. Tu znači već prilikom samog dolaska igrača i tog svega, znači zahuktava se i naravno da je ta pozitivna energija i naboj dolazi do izražaja i ajmo reći to iz nas samih vadi tu neku, ajmo reći, snagu i energiju da to podignemo još što više možemo, znači dati taj turnir, da podignemo to na jedan visoki nivo i kvalitetu. A što se tiče ljudi, recimo znači da veliku podršku imam znači iz Hrvatskog teniskog saveza, znači u suradnji sa predsjednicom Nikolinom Babić, nada se uz veliku potporu i podršku izvršnog direktora saveza Vladimira Jovanovskog, koji je tu uz mene i koja mi je velika potpora. Naravno tu su i ekipa, organizacijski tim iz našeg tenis kluba Borik, koji, ajmo reći, svi skupa kolektivno i, ajmo reći, homogeno jednoj kompaktnoj cijelini odrađujemo ovaj turnir na jako visokom nivou. Recite mi, što mislite, doprinosi li organizacija ovako međunarodnih sportskih događaja razvoju zadarskog turizma? Apsolutno. Svakako. Mislim da je ovo jedan svjetskih razmjera sportskih događaj. Ipak je to ATP, znači jedan od 3 turnira koji se mogu pohvaliti tom razinom. Znači, u cijeloj Hrvatskoj, znači pratimo tu priču, već ovo je 3. godina za redom, a što se tiče turizma, apsolutno, mislim, ipak je to jedan prestiž samog tog sporta koji dolazi, znači, recimo da imamo samo znači, igrači iz preko 20 zemalja diljem svijeta, sa 4 kontinenta, znači od Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike do Koreje, znači pokrivamo cijeli taj spektar zemalja, plus Europa, znači stvarno jedna predivna priča, predivan uspjeh. Apsolutno doprinosi cijeloj toj zadarskoj regiji, gradu Zadru, u smislu promocije od samih igrača, od njihovih timova, od nas samostalno, od televizijskih prijenosa, live streaminga preko te ATP kanala, znači mislim da radimo jednu dobru priču, jako velik. Naravno, tu naravno treba se uključiti i drugi ostali državni organi koji su shodno tome i naravno trebali popratiti tu cijelu priču i uspjeti privući još dodati kontingent toga sportskog, ajmo reći,
aktivnog turizma, rekreativnog sportskog turizma i koji je već jako dobro razvijen u Zadarskoj regiji, ali evo ja svakako pozivam da se to još podigne još jedan viši nivo i da zajedno skupa to guramo što bolje možemo. Odlično, evo još jedno pitanje za kraj. Recite mi, koji je vaš cilj za ovaj Challenger u budućnosti? Postoji li mogućnost da se ovaj Challenger za koju godinu pretvori u ATP Tour? Pa gledajte, svakako to nam je želja od samog starta, znači kada smo krenuli s ovim projektom, priča je išla u tome da jednog dana kroz 7 do 10 godina uspijemo dovesti ATP Tour 250 rang. Još uvijek tome znači, težimo. U ovom trenutku mislim mogu naglasiti da smo, znači ovo je 3. godina. Prve godine smo imali nagradni fond od $40,000, druge godine 50, a evo ove godine smo podigli stvarno znatno više na $80,000, što je jako puno, pogotovo za, ajmo reći, ovu regiju, znači kod nas u Hrvatskoj to je jedna visoka, ajmo reći, kvaliteta i jedan veliki budžet kojim se mi stvarno možemo pohvaliti, ali evo, samim time naravno cilj je za sljedeću godinu podići Challenger na još viši rang i na još viši nivo, veći nagradni fond, a u budućnosti lobirati i pokušati uz pomoć određenih prijatelja iz tenisa i kolega dovesti ATP 250 u Falkensteiner, Punta Skalu, grad Zadar, Zadarsku županiju i nadam se da ćemo imati podršku tome ne samo znači, generalnog sponzora, Hrvatskog teniskog saveza svakako, ali i grada i županije. Želimo vam puno sreće u toj namjeri, hvala vam na vremenu i hvala. Toni Dujmenović.